The HNYF or Hynniewtrep National Youth Front Southern Border Area has publicly condemned the state government's neglect of the dilapidated Weiloi-Mawsynram road leading to Balat, alleging it has gone unrepaired for 60 years. HNYF Southern Border Area President Thongni, speaking to reporters, stated that the road has been in poor condition since its construction during the Assam government's rule over Meghalaya. Successive state governments have ignored the deteriorating road, causing significant inconvenience to local residents. Thongni announced that the organization plans to hold a public rally to the Secretariat if the Meghalaya government continues to ignore demands for repairs. Additionally, a 24-hour road blockade was scheduled from June 24th to 25th, 2024 to protest the government's neglect of the southern border area's legitimate concerns. Kumbangi lai yeke ke bala dang shudep jia yeke ke bajia hamahati mentah badang yaki ante po rilum jentia te kibun ki ke ba ni hagne po kasor ka jingle juga sorkar jela jungi te ne kaleng jungi kumkin nongelam jung seng balang bodon hak dikitan nyimman se ben bi shman khnang ba kasorkar kan sutu ba plan umdei tang hang tu ba kasurok sni umdei tang hang ta kasurok sni Mereka blok kuai juga jelam Meghalaya khamtam hakdam ithan juga Mawsynram karaniko. Di nomor kedua nakalian jungi kuka HNYF Southern Border Area ikut kejiat Trelang yang kipat ba juga dong kathan nadu ki nongelam snong ki paraseng halang bapher nangta ki nong kamai kali ki nong belasni bat bakin Trelang kenapa ninyo ke jingjok nimbakan dikajik sedang ujungi bangin yakhi khanang ban page ko yak sorkar nimbang dikajik no shra yang disurok bagi di postna but kanika pakang surok kajungi kan trikam aduk dibenta jongka han Weiloi-Mawsynram nangta kaban kata yaka lauba area Mawsynram shuduk Balat bak umpung khanang bakani kipat ba kinsim yakanika kanika kubur ke bagi pak sepi ba pin ya Trelang bat ni kerana teng inumla syuban pak lese ngin pak iki shiti inumla shimi gini kum kajing penpana ba pin bat ni kedak kerpak juru ba pin ya Trelang bat ni kum keseng bat nang ni shtamat misal don syu kiwi dik jiki ki ba lese mde syu mangi kum gideng lam seng halangin yelam pinde ba pi ki pat ba ki ban yelam jangi kinong yelam seng halang namar mde tang mangi kinong yelam seng halang bagi jenjang bagi ya kedua hijik hai bede bagi surok ngrei khamtam ki pat ba ki babun ki kedua ini namar takadau saisien na kaliang jungi kum kinongilam juga seng di khot kerpa epi ba pinisha nam tak atusau bentar bangin bu iki ka phang pakhang surok ani ka road blockade kapan trekam naduka atusau tarik Jun prabaji menmet adu ka atusan tarik Jun prabaji menmet kitrok ki balakit bean palat ki kithan ki bami ki kithan nong jiri khamtam ta kitrok ki bakit yuko ki bakit siap ki balakit bean palat nanta ki wei de ki kali namar kade ke nilatip ba malakren menes mat ba kade ke jaka khai ki international border dan state international trade dan state ki makta ki kali ki ya da ki spatli kitrok da ki spatli ki ya tang menmet mensebab dah kena bersih dengan numlah nyushu tinggi maham nomor boleh kita drop jadi makiru lese tiba penjot tiba pensnir yang surok mak kalau mentah itu nomor boleh kejengkit bean kejengkit palaput kejoki tak kapos keluar ba kan bakar kom bubuk sorkar kam desu pemkit kejoki nomor kadang ida maham tinggi ki try trok nanti kita nyak trok hamtam ti trok ki bakit yuko ki bakit ya usiap bakin kham tengkan ni shmat di sila dang yet ku hang ta ngin sai su thu tang ta